IFM News. Lokal. Good morning, Idol Lawrence. Please come in. Yes, Idol Bernard, good morning. Impanakil ni Fire Superintendent Roxanne Parado, iti Bureau of Fire Protection, Ilocos Norte, amay sa isuda kadagiti pinadayawan ti Penro, iti kalkalpas ng Environment Month. Imbatad ni Fire Superintendent Parado, ana awardad dagaputa bimaba iti kaso ti grass fire itatawen, kumpara iti naglabas tawen at 20 ket upat iti nailista idinto ta itatawen ket 8 laeng. At yuman iti paset iti panagsarita ni Fire Superintendent Roxanne Parado. Friday, we are one of the awardees para po doon sa just concluded na Environment Month. So, isa po sa naging highlight ng pagtatapos ng observance, ng month-long observance ng Environment Month ay pagbibigay po ng pagkilala sa mga tumutulong, ang tawag nga nila, mga environment champions. Isa po doon yung Bureau of Fire Protection. Yun naman po ay dahil sa ating effort sa pagpababa ng mga forest fire dito po sa ating probinsya. In fact, last year, kung maalala nyo, halos araw-araw yung sunog during the first semester of 2024. We recorded 42. At same period this year, nakapagtala lamang po tayo ng 8. So, that is an 80% nga panagbaba ti apu or jay bambantay tayo. But we don't own the credit of this, kumbaga masabi tayo nga accomplishment. Naging best practice po natin dito sa endeavor na to is yung pong multi-agency approach na ginawa natin sa Friday. Deta ati paset iti panagsarita ni Fire Superintendent Roxanne Parado. Inayon ni Fire Marshal Parado nga agtultuloy da bantayan taglawlaw ken nagisayang kat iti kampanya kontra uram kadagiti pagadalan ken barangay ken kaskastre kada mag Idol Bernard intay to agsublimanen iti opisina ni Fire Marshal Parado gaputa itatay alas 3 iti parbangon akit nabuuran detoy paset iti San Antonio Elementary School iti Iliti Sarat. Yes. Some part of it. Amo nga yes, iso nga buo. Saan nga iso nga buo. Okay. Makidamag tayo ken kuana tapno iti kastaket amuen tayo no anamanen iti nagrugyan iti uram iti dayta nga pagadalan. Okay. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.